pa in tuning ki khom mi ma kim tunga to pa min I phan masahi to pa min phan nai he ting panin happy Sabbath china ungmong masahi guai tun tim song hun pi ki pan na tim song sa khom pai ni to pa ai xiang thâu sung a ong hi to pa ai xiang thâu sung a ong hi dai di de in ong da un dai di de in ong da un da ma ya dai di de ong da un ma ya amen idin lamin to ba min phanan eking ni pa tung min than na hen da pa tung le kha xiang thâu tung a zo bian xin lai le tun bang in a don tung in hi le tung om den điêu hiếm amen amen. We want to thank you for the privilege of worship. We want to thank you for bringing all these beautiful members in this church safely here, and we have gone through a very wonderful Sabbath school discussion together, and also the presentations of the children of this church. And now we will continue by opening your Bible and learn from your words. May you be with us. We will also have dedicational prayers that we will be doing for new leaders and also elders. May your Holy Spirit guides that all the things that we will be doing will bring glory and honor to your name. We pray all these in Jesus' name. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Tunia topa beriang pai khom mi mal kim tunga. Itopa na amak yang pan pai nop na dai na tupang tung sakta hen. Topa kamal mun khat pulang masani. Panalate dong som ya le li tang som. Bahang hiam chile mundanga ni tul khat om sangin. Nang ma huang sunga ni khat om hoi zohi. Gilo na in sunga katen sangin kapasyat in kong ching pa kahinuam zohi. Topa kamal isim ma bangin. Anun tak pizorin topa tupang petahen. Tuni na hilay mo na. Pasyan beding ina ang pay vive hidingin kong lamin ma-mahi. Tayo mana pasyan beding pay tate to pasyan biyak hop zong nuam zong zong hi. Pasyan ang zuan khwal zin na lai at pay na bang tiham chile. Biyak ina pasyan beding napay le. Unsot na sa kay ding hi. Tisay mo. Unsot sa kay nite. Pasyan beding pay tekle hang pen nuam loma may na. Ni tom kisa minbil sot sa ehang en nai ching bai sa mo ale tay man na tuni bel ihun bel hom thoma ma khading hiya bang bai zong na to pai na kum thaka sabat masa abiak buka ungjang sak to pen to pa hoi na hi to pa khat bai khut be na to pa toy khom ri ne goi to pa min phat na hi mo ilom mi gol mi tampi takte to ina gồm thắc azang zong om khai te thong in azang zong bokhat om hi mate khi túi nạp túi to gồm thắc đón zong om hi ma lệ nang lệ kei ama biak in sunga
กุมทักนิปีสบันมาสเปดอิสัดเป็นสุมาเลเทโลทุพเลียนเปียสังฮิหังจิกิพอกสังนวมหังเปียกนาหุ่นจัดจดิงตอมดูจิกกิเทสังนี้พันนาลาดิงนาและนำบัตรสมลีเลขัดไม่แต่ตัวนั่นน่ะเอ็ดคอลสกุลละอตุมดิงเตยจงอินโมมาไกดิงเตยจงอินตอคิดเตฮุกดินทุกนาปัสสะเดนิยลินมาไกดิงฮีตอคิดจังอินะHLC ไงนะพันนาลังสดิงฮีตอคิดจะนะบ้านนี่นะองปุลังนี่นะตัวจังองเกนเกี่ยวปังนิงโมให้เลตุนะเบียกเปียงนะดังเตอินในไม้นะไม้ทักม่วงนะคัดในคอมนวมหังไอ้กวยเฮปีนาโตฮิลายมุนา ZSC เบียกนะคัดเวกงกิเฮลนะฮีเจมาเลนงดินนะดิวนะเจสุมินโตองมัวกงไอ้ยมนะกวยโอ้อมมาเฮียอีป้าอีปูโมอดังยำลายเลยจงดิ่งวันลาปูทีนี้มาเต้นามินองเกนพดเดียวลุงดำยังไงไก่เป็นกามินสนคันลังหีนะอีกอลกำเจ้ากำชะจางอาแต่งยิงหีนะกับพอลปีเบลอีบีซีหิงหีนะฮิลายเบลจลานกาลานามอแต่มอเดี๋ยวนายพักไอเดียกันไงสาวเวไหนไกมอเก่งหินมอถูกตั้มปีเทเกตัวดานะอมิงไงอ๋อต้นเลมาเลเซียน้องตุนสตาเฮเลสอนนายเกกาลคัดเมียลพเด็กตักตากาลคัดจึงเพียวตามโมเราอินกว่านังจะเห็นโมนังเป็นไงอ่ะแต่ยงตัวเฮียงกำมือตั้มอ๋อการกวนมาหิมะอย่างไงลุงดำหังไงเฮียเอลดานูโมนูนวมก็เปลี่ยนหน้าไปคัดเวอีมองนั้นคนแบ่งสวยๆดีนี่เลยลุงดำไปเลยไปละบาซงมาเต้กี่เฮลเซลนาดีเจสุมินตาซอนหังไงดังยำลายนักกวยใหญ่ขัดอมลายมินปันสึกไปเลยสังกกามินเอาถุงปุ๋ยนักว่าตัวเขาหน้าขวากอลกามาฮีแหละใส่แค่นี้มาเลเซียน้องตุนสดตาเฮียมข้าสมข้าดีมิตาอ๋อเลยตุลายตะเกลก้อยลายอมบุกิดเป็นตั้งเขาหน้าอินเดียนเบลอังกาซานเบียนวันไหนพอปี Advantage SA มาโมหิมะไอ้ลุงดำไม่อะไรลุงดำไม่คนเป็นเสียเนี่ยกวยก็แต่งอีพนโมดังยำลายน้ำปอลลุนในนายเราแต่ต้องปอลกิลุดปะเทฮีโมมาเลเซียมสุงต้นตุงอาริมสมนี่เบคีดังอมนอนเกมโมอมลายนะโอเคอมมาเองเกนเซลเป็นกามินสุมปีทางเงินสุมกับขวเป็นเลซังกงกิขบสิลนะฮิเกยีนะกุมขัดตาขัดเวตาองกิขอมเกยเทยังไงตัวไรตักก็อย่าตัวไรตักซิลิกุชิงะโอ้ลุงดำไม่เลยกุมขัดตาสมเวเบนกิขบสมตาโมจังเห็นหน้าตาจงปั่นปีนี้ลุงดำหางไงมาเต้เอ็น่ะองค์เฮลโลสอนโมเอลซีทางบอยจงเฮลไทยมันน่าลุงดำหางไงคุณเป็นนาโต้บอกเสียดีนี่ไม่ละมาเต้สบัดสิมองเฮลนาดีน่าใจสุมินตาจงดิ่งเว่สิโนทางบอยตัวป้าอินสุงเฮลเลยโมลุงดำหางไงไม่ละมาจงตัวป้านะมาเต้องจัดสักเซมเซเพลังกิคอมตอนตรงตาเห็นจิโมปอลปีน่ะอินนางไงน่ะตักตัวสามหางไงให้เล็กกว่าตัวเต็งจิปังนี่นะตัวนะลามากายเตมากายนาโตพันนาละสักนะสังนี้ไอ้ที่เรามีตัวมีพันมานานในความนี้ตัวปาปัส
tum van pi le asunga ke to abol pa kapasian tuni na da bol te chete na le phong na ina saban ni na bola na saban ni a nang ma biak piang na anei ding na ta te tuni na nang ma biak biak buk siang tho sunga to pa ong pai hi ong kamok khel na pi ma to ong pai na tanu te to pa sen naman kamok khel na te ong mai sakina kong biak piang na te asan ta biak piang na inang na to pa nang makasiang thon ko te alai zanga ong tai in to pa pasian lungdamong ei tuni na lunggi ma ong pai na tanu te lungnop so tak na te to pa sen naman ong piak sak in taksana le china a to pa biakin ong zuan tan te dam namang pa na inate athakina to pa naman ong musak in o to pa seno lungsim suak tatakan nang ma to pa ki pola kahi theinaw na nakasiang thunong ompi ta in tuni na to pa pasian itaka kong pai chiang na o to pa seno de na sam na tom te oma ibang na suak tatak nuam takina biak piang na nei thei hima le ong ka kol gam to pa jing vai nang manong hom sak in kami pi teu kau kanau te ka pol pi te to pa naman thau wi thau tang lak panong kep sak a to pa nang ma sabat ni te jong to pa zat thei naung le kumpi hoi te ong pi ai na to pa gam nuam ong pi in to pa pasian Malaysia o mahi ko natano zo mi te nang man thupang piak sak in ko te ong yit ong van a hi yuen te jong to pa naman ong om pi a naman thupa pi a ki pol na tom makai te jong na amau te tung pa na to pa seno thupalian pi nga a o gam thum na te to pa seno lampi nang man nong honto sak zel nang ma khusok kong ap hi Malaysia katam lai ta kuna to pa mi gam hima le to pa kumpi te i na te nang man nong pia a kumpi hoi nong piak manina to pa pasian lungdamung Malaysia kumpi naman thupang piak sak in nang man alei tang ungdam sak a amau te ong hau sakinong nuam sak le chin to pa ko te ri na hawin nuam ni kai man na nang man thupang piak sak nia ta in to pa pasian te bek tham na pol pi member o to pa pasian tom te yuen kan nga nai lo te jong ka pho ku to pa anga the nau lampi abol the ka pasian nang ma na hi tuni na ong tung thak te hi palangai jong na to pa kasangam paule to pa sumpi to pa amau teng thum bek tham na to pa na tanong ong tung thak te tom te nang man om pi in nang man thupang pia sak a Malaysia to pa chidam nia tina semle bol te jong na to pa vai khem pe nang man na tano te o om pina biak piak na te jong nom taka kanei to thei zela man thupang piak sakta in pol pi panina to pa pasian o nang ma inong gel sang na biakin thak te jong kanei hi to pa po nang le seble bol nang sumle pai akisam tam pitak oma jewa jere nai na te to pa sumle pai lamai jong thatang lamai jong na to pa nang man ong kilang sak a biakin thak hi sang alian zole to pa memba tam zole to pa pasian na gamading na azai zo ka sep thei nang nang manong hisakin thupalian piong suak sakim to pa pasian nu pinaw pa hi nulun boy numang nu lam nu ngai boy te ka pho ku dang te jong omlai ding hi chidam takina to pa naw aswa theinang le aswa khin te jong to pa nang man chidam na na pia a nang man avai khe pia na hom pia na gwal zo pinang nang ma khuswa kong a pu hi to pa pasian pol pi pan na dam lo wa hi nu ching khan lun pa mang en khum nu hoi pi nào lăng pu nào mồi nấu nào hoài bội nào liền pí tê ấy dùng nạ tàu pa biết tham luôn nè tang mang bội tàu pa sen là pa mang bội tàu pa sen là nang man thu phang piak sak in na ta adam lo tom te anat na te tom ma na mang pa jesu nang man ad na khem pe dam sak the na nang ma khu so kong apa sabat ni pana tau lu te tunga tau pana manong piak sak in tau pa pasian tunina thongkia a hi sui pale Lucas inule pate to lian lam chinai zona pau boy zona thang khan ki mai zona bek tham na pa ma enga ite ka phoku tau pa pasian nangman manna he na panina swa tak theina lampi te tau pa naman gel saka bek tham na tau pa amau te nangma to kinae tuni sabathun ma maina nangma to ki pol na le tau pa taksa swak ta thei lo ma hila ma le lungsim suwa tang na nang mato kizop na te to pa naman piak sakin solo na taksa suwa tang na te ong pia thong sunga chidamina to pa nang manong kep sak in nang ma biak piak na kanai na wo to seno nang ma thu again ding sia pai zong na nang ma panala sa ding na tanu to phang piak sak a hun teo abolal atop dong nong wal zo pinang jesu min to lunam ko kom na pinakong ngenu to pa pasian ko te hong thum na hong ain to pa
đam hang ấy huân te ban in zom tàu ni na pasien min phan na nei ding ina HLC nga Jesu min to sam di hiang ta khit chang in sumpi han thon na sa kim san nei ding nga sumpi don sung ina sama Helen yang le alom tan pasien min phan nang nei ding hi tunia la sa ding te pen tuma kal ni la yang ngo at least om hin te hi na pasien min phat aun nya te hi tuna about te ban ban ina Jesu min to muak di hi hang Hong sim mo i hong pam pai ma le zong mo hong sim mo lo hong pam pai hello to pa hi za ta ka lung duai hi za ta ka lung ne to pan ke nong it man nuam si bang again song mo tàu ba na hoy na kam unahi ya lâu kal suan nge na hoy na kam mateng mo kanun tang na nang gay bang hi tu lai sak kam bang again song mo tàu ba na hoy na kamunahi lung tia lâu kal suan nge na hoy na kamu mateng mo kanun tang na nang gay bang hi he kanun tang na nang gay bang hi he
Happy Sabbath. Kalenak pi takinalung dam tunina. Tul nile som nile likum saban masape ni na hibang na taupa kamal to sumpihan to natin ne chedi kahimanina chidam na ong piale hun panggel sak sa te makai te upate tung anak pi takinalung daming chi lung damong kunwa masaing sumpihan to na to piang thakom lai te tom ching ma gen ni ma gwai lại sang thô mun nị mun khát ông sim masa này nghe sumpi to cái sai tu nia ilungai đi na thuel king na alian som le guk aneo som le guk le som le sagi ông sim khom vet này nghe ama in atel namun to pa pasianu nat to pa na pasianu maya pasal khem pe kum khatin thum ve sil ngo solo anlum poi nipi kal poi le buk poya kilak ding u hi amau te khu thom gua kin to pa maya kilak lo ding wa to pa na pasian un no te chupa hong piang na sa to ke zuin mi khem pe in ama hi chei bangin ama hi chei bang chiatin peding hi biak biak na kichilo mede biak na kichitek tek hi biak na pasien beding ne pai tak chiang ina hilaya thuil king na sunga den ai lai siang tho sunga bang chi hiam chile no te pasien beding poi khát peu peu sim ding pasien bedin na pai tak chiang na khut hom guak to pai loin mate khut hom guak to pai loin na no te pasien in chupa hong piak na to ki zoi na ama biak piak na a payun chingya thi to cha na ma ku alian som le li sunga piak hian na thu to ki sai anna sema ma chini biak hian na thupi ma khan dom hi nu mei khat amin ki gen lo nu mei khat e piak na ma de ki mu thei hi nu mei noin to nu mei nuina to pa jesu tunga a piak pang nam tui pen lai siang tho siam te le mi pil ten again tak cheng na mi khat mo bang za mo thei lo kum khat a khom khop ding hi chi zenai ve to pa jesu luang tunga ma de aluang je ma to pai so tunga abu pang nam tu i man pen mi khatina kum khat a kham khop ding man za chi zen hi khale tunin piak hian na to hi chu hilai siang tho bol phuina piak hian na to ki sai na man pha isak pen ma piak hian na man pha isak pen ma piak hian na thu pi pen hi tun hi ipol pia bel ominum keng mun dang khong a chini kol gam lam khong a sumpi khong akidon tak chiang ina bang ki mu thei hiam chile aki kek pe hilo yam de pek khat hilaya malaysia chileng pek khat khilai lai ki kek lai tu khong om thei mo kai ve pasian in zong amma itapa man pha asak pen ma ei nun tak ton tu nga inga thena dina ong pia hi toy ma bangin pasien na sep na din biak piang nai pai tak chen khut hom guak be khilowin inei sa sung panin man pha isak pen ma ipiak khiat ding to panong de hi polo in zong koren tu lai khak song bang chi ham chile i si loin piak ding i lo wa piak ding hilo i tema pe kheding chiang han thon hi abraham in zong ma de pasiani sol na bang ma in biak piang nan atapa na pia hi a i lo a dei lo hi lo hi kum za apha khi chiang in anei pat tapa pen pasien anget tak chen aman in ma na pina pe khia hi tunin pe khalai sang pe ngalai i zo hang ma de
ส้มเป็นอะไรสังส้มลายเป็นกี่อีดซอยเวบางยามเจเลนาต่ำกิเลโซโซอีดปีมาเปคียที่เป็นปัสเซียนได้นาหิมอับราฮัมอินทรงอีดปีมาเปคียปัสเซียนอินทรงอัตตาปะอีดปีมาองเปียกเขียที่ตัวมันนี่นะตัวนี้นะเปียกเขียนนาเป็นอีดเป็นมาอีเดเป็นมาหอยอิสักเป็นมาเปคียดีนะตัวปานทุบังเปตาเฮนอันนี้นะเปียกเขียนนะอีจงหุ่นในยัยกวยนูเมนูนะตัวป้าใจสู้หลวงอาสุดปังนำตุยเป็นอาสุดคิดโจอันนี้ชุมนิลิจียงเอ็นตัวป้าใจสู้เป็นกิมันนี่นะกิชัดนี่นะกิขายลุมีอามาเปียกเขียนนะหุ่นลับเหรียญฮีอีเปียกเขียนนะหุ่นในหีไอ้กวยตัวน่ะอสอลเลยนะปอลพิมีเตสงะเบียกินชักเลยดีฮังเด่นพุลาภาษาปานะองพุลาคินีเบียกินชักอีเดฮังซุมตัมปีกิสามีตูเซนกุมชักอีปอยไม้นะเบียกินชักโลดินะเบียกเปียงนะเป็นนวมเฮียงเบียกินอาดินอีเปียกเขียดเป็นอาหุนอมีเปียกเขียดเวไอฮังอินะบางจีอาหุนออกมาเปเปวแรงจีสังอินะอาหุนลับอีเปียกเป็นหอยเป็นหิมเบียกินกิลำขินเดลตาอากิสัมตักเป็นตูลายตักอีลำนาดิงอีน่าเซมดีเตเป็นอาบัตากิลาเทโลเอลำของอาบัตคนกิลาเทโลยามันเดอันตังของอาบัตาละกุมเบของจังเปียตัวนั้นมาเลเซียตุดานคิงอาโลอากิสัมตัมปิตักเอกอนอาฮิซอนบังฮิขุดเสียมเตเจลในเดตัมปีตักมตุเป็นเปียกเขียนน่ะหงนมลายอีเปียกเขียนนั้นอาหุนอาลับดิ่งทุปีฮินุเมนูเปียกเขียนนั้นอาหุนลับเลียนฮิไม้ก็ละจินหินโตเลโตป้าใจสู้หลวงเป็นปุ่มปีเป็นฮิบังอินะบอลเทนอนโลดิ่งฮิตัวนี้อีกิสับเป็นเปียกเขียนนั้นหุนอมิชิมาบังอินะอีเปียกกินาเดียฮิจงอินปัสเซียนเดียฮิจงอินอีเปียกใช้โลหุนลายเสียงทนจงจีไม่ได้อีเปียกใช้โลหุนของตุงดิ่งฮิตัวมันนะอินุนตังนะปัสเซียนดีนะอาหุนอมลายินเปียอินไม่ได้อินิสาสุงปันมาอินอีดเป็นหอยอิสักเป็นมาโตปาอดีนะอเปกเจกิมเจดินโตปันมิมาร์กิมชุพังเปสุกตาแห้งลุงดำหังไอตัวนะตัวปามินพันนาลังสดิ้งเสมาเฮเลนยังเลลอมเตเลสุมเพียงไกขบสักดินาดิคอนเตเจสุมินต่อสัมนี่ฮิลากสั่งมาอุนทูตอมขาดองแกนยังว่าฮิก็ว่าลัสดิงแคมป์เป็นไม่แต่ฮิมาเลเซียก็ตุนเจ้ากลุ่มซ้อมเลยกลุ่มกุกกลุ่มซ้อมเลยกลุ่มสกีอภาวีเวฮินะก็ยูเอ็นไว้เตอไม่แต่ละเม็ดอมโลไอ้ยังงี้นะภาษาเนี่ยลำปีเตียงหนสักเทจินี่ขัดลูกน้าก็ลูกลายตะกินะกะลุงซิมซุงอาโตปานงอมปีเปเลยนาแคมป์อับยังเทโลอมโลฮิจิเบเบกกะลุงซิมซุงอาอมินะแต่จ้างอาเกจงยูทูบปานาโตปานงอมปีเลยจิลากะจนเลยฮิลามูก็สักดิ้งจังเกย์ยันสัตย์งาบโลแต่จ้าเกย์ตัวเฮียมินกีบังอับกบวยปีกะลอมเต็งโตไปน่ะละมงหนสักนัวมาองมาไก่นัวเห็นแต่จีน่ะกูเต็งน่ะหลังสนุกกูจงกิสินมันโลยนะฮิลาอาเทยแคมเปน้องสักปีอุ่นจีน่ะแกนนัวมิ
ทุพาเข้มเปียงเปียปัสเสียจิตตุปามิพันนายดินละมันในขอมินี้องเปียปัสเสียพัดอุเลตุเมเข้มเปียวมพัดอุนบัดตุมีหนปีนทรงพัดอุนบาตาเลขาเสียงโท สุมพิเตอัมนี้ลุงดำมงโตปาตุนีนะดังมาเบียกเพียงนาไปดีอินโตปาคงไปตะโกเชียงอินโกเตอีปุ่มกวกตรงไปเฮลโลวินนางมาอินงกำไว้ขากและนางมาอินงเปียกสัตชุพาตัมปิตักเตสุงปนินะโกเตอีพัลจะเจียดนกำนันเลยดีโพลเปียดีนะคงเปกีกูฮีนางมานิสุมพิเตชุพางเปียกสักินอเปคียมิมัลกิมเตจงชุพางเปียกสักินเซมนาบอลนาเตะดาวไปจงนาโลจินจงนาหิสังเงียดินลาเฮสุมพิเตหางอินจงตัวปะขมังช่างตัมปิตากิมานินนกำเลเลอตังใจนาหิเงียดินจงเฮสุมพิเตนังมาอินองจิตองเก็บองเจกสังเงียตาอินอาเกมอาจิงอาเกมเตะดินจงตัวปะลุงคำปะเตานาฮิเฮตโลวินลุงนบนาเลสวดตังนาเลตัวปะฮีอักจินาเก็บนาเตะจงตัวปะกุตาบุลุอหิจนปะเตากางเมเตอกิปนะฮิจนนางมหิเตตงกิเปลสังเงียตาอินฮิสุมปิเตตัวปะเสียงทัวนำตัวนองซานสักเดลุงกุลินตัวปะใจสุขัดเบียงมินสวงอินนางมาขุเสียงตัวสงอาปินถูกงอินตัวปะเสียน้องอาเมน ตัวกินนี้ ฮาเลลูยาฮาเลลูยาตัวปะหงมปีตักตักเจียงอินอากิขาเข้มเปิวกิหงฮีแต่มาดินะตัวปะอมปีนากุมทักสุงะมีมาลกิมตวงตงตาเฮนตัวปะดิ่งอินะอีปียกเขียนนาเตจงตัวปะอินะจุพานำกิมตงดิมเฮนลาวันตุงกงขักเตงหงเฮนลากุมทักสุงะอามาห้อยนาทักอาทันมุสักจัตตาเฮนจักสักดิ่งตมโนจิขันจะสักลายนิ่งใบหุ่นเสนักจะสักปังนิ่งโมไม่กาละสะบัดหุ่นนวมตัวปันจิดำตะกังจัดสักกาเละหุ่นอุกดิ่งปาสิเกมังปามังตองฮิดิ่งฮีหกดินทุ่งเอ็นนางในสักดินะเอลดาเสียจินไงฮิดิ่งฮีสุมพิฮันทนเป็นปาขับเกาจินปัจจินฮิดิ่งฮีฮันทนนางในดินะปัสเดเนียลมงฮิดิ่งฮีตัวเป็นไม้สะบัดอาดิ่งโมจินินาตัวคิดจังอินะจักสักเลวๆดิ้งอาเดนาอีกเกนจอลอมมาบางอินองตุงทักไอจนอตุงลุยเตจงอินมาเตปอลุดนาของอันในนายลูกกิ้วเกี่ยวของเยี่ยมพากันเละอุทุนุนากิลุดเทหิตุนจงลุดปาเทจิงจังจงกิงะอุทุนุนากิลุดเทยากุมขัดอินะฮัลโหลมาเลเซียอมสุงต้นตุงอาริมสมนี่เบคีโมตัวจงกิพกสักครั้งตัวคิดจังอินะเลเซนจงมาเตกุมทักไอมันอินะเดย์จากกิงอะไรดิ่งฮีก็ไล่อดีตเลจงยมเลจงโมก็ไล่จงอมฮีจิงจะสักอิงตะคิดจังอินมาเรตามาเตเอเลนจีไวไลบูจิงอันดิตากาอินควนเบียกเปียกนายจัดเลียนเลียนดิ่งไม้ขัดตาอมเล็กเล็กโมตัวจงหอยมาไม่นะมันพม่าไม่เดียเละตอมจิกอมลาฮีเกี่ยงจะสักอุ่นจิงไทยสักอิงตะคิดจังอินมาเลเซียตาดีนะลูไทยลูตัวนี้เลยสมนี่เลยเลียดีเกนไวมาแต่ตัวเป็นอิลุจดิจงกิเทสักพาปะหัง ZSM เดย์จอมอสิริเกเดย์จอนะเดย์จอกจอกตัวมาจงอะไรบุอมปะเวงตัวมาจงมาไกเตกอย่างกับอมฮีตัวจงมังยิลเกนี่ฮีเป็นปัศยันนเสมนาเลียนปีมาฮีจิกิเทสักหังเอินะยุนเตบานิจอมนี่นะกุมทักอาดิงมาไกทักเตอามนาในนวมฮิมันินนี่เวตักฮิลายมันปอลพิลายอัดปานองปุลาเข็นไอเตะเกี่ยป่ายังจีเบลอักเทอิจดินะกงลาเมนฮีตัวเตใบสานอุมุลลาอามาเตสัมมาเดียกินะเลียเจนีเละลอมเตตุงปันปัศยันมินพันนาลายังไงดิ้งอาตอคิดจังอินะกุมทักไอเตลมาไกทักเตอามนาโตซอมปาดิ้งยังตัวน่ะเจสุมินโตตันูเตอามามินพัดดิ้งเตขดเบนัตตมวงนี่
ask for him, he sees me, now I know. God is in the shadows, in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never fails one time, each tiny detail he controls. Yes, God is in the shadows, he is everywhere I go. He gives me morning sunshine and the cool and gentle rain. He softly smiles upon me as I spend a few short days. He loves me as he made me. He's a loving heavenly King. I'm never all alone. He is always watching me. God is in the shadows, in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never fails one time, each tiny detail he controls. Yes, God is in the shadows, he is everywhere I go. God is in the shadows, in the valley here below. He sees each tiny flower as its beauty softly glows. He never fails one time, each tiny detail he controls. Yes, God is in the shadows, he is everywhere I go. God is in the shadows, he is everywhere I go. I know God is in the shadows, he is everywhere I go. เลยลาไงดมมะเจนีเล่ลอมเตตุงปันอิจักเจนะทางหวยมะฮีตัวปานงจัดสักเซมตาเห็นลายเสียงทั้งหมดขนมซิมนิ่งนะตัวคิดเจนะอิมมากายเตอิมมากายดิ่งเตdepartment เตบางเป็น department head และ assistant โมนี่ของฮิลเลอร์ดิ่งอีเวกปีไอดินไม่เตกิลำดังตัวเกมมาเตตัวมันนะอัมมากายปีโซเดียวจิไม่ได้มาซ้ำจงนี่นะเสียปานเกนโนพานตนโนมาเลตัวตมนงเป็ดดิ่งนะตัวคิดเจียงอินะทุ่งเอ็ดหนาวในดิ่งฮิโมลายเสียงทั้งหมดขนมซิมนิ่งกอรินมาซาอเลียนซอมเลนนี้อันเอลซอมนี่เลสกิตูอินโนเตเข้มเปเป็นคริสปุ่มปีนะฮิวานเวกปีอุนอปุ่มปีนาขัดเจียดนะฮิวฮีเตนาวเตคริสปุ่มปีอีปุ่มปีวันเตเป็นขัดเป็นกิสัมเกยตัวจิโซเดียวจีอมโลอเวกปีนะโมอปอยโมบังอินะปอลปีปันมุนตัวมเตจงเป็นอเวกปีนะปอยโมฮีจิตุนะอัฐกินะพองนิโมตัวปอยโมลักปันินะอามาไกจะเดียวดิ่งเตโมทักกินะซิมนาในนี้นะตัวตุงต้นปนินะคงซิมสาเตฮีอามายาเฮปินาโตนะองดินสักเลวเตโมไกเลตูลนี่เลสอมนี่เลลีคุมปอลปิยงมาไกดิ่งเอลดา firstเอลดาจินไงทางอามายาองไปเลโมเสียจินไง second เอลดาเสียทัวเลียนทางตัวคิดเจนะดิคอนเฮดป้าจินเข้ามาแอสซิสแตนต์ป้าทางตุงขายตัวคิดเจนะชัชคลักต่างจิงสวนสางอาหูป้าเป่าเลียนเปียง ZSC Finance Treasurer
sia zam suan mang ung pai sang sang vô mo tua khi chang na ZSC accountant pen hi charge nuaya ai manina khat sim jaw ni mo siama lian ngai huai tua khi chena auditor makai PO pa thang hau mung tua khi chena ZSC Docus head nu ching dei khom assistant nu Paulo Nuam tua khi chena ZSC Docus hi ZSC Docus head pen siama lian vung kitelin himale ama ina Sunday ni hun bup nga zolo ai man na hi pang hile assistant ina a he taung ding hen la to kitchena ken ka hi thei zai na hu ning a china tung to ni na mo ZSC Docus head pen siama pari happy na to amaya assistant siama olian vung to kitchena Sabbath school superintendent numan toilun ahu tang nang khan khwal to kitchena ZSC AY sponsor tang zam sian lian ahu tang chin kholian thang to kitchena hi Sabbath school makai te hi danio naw pang te pen to kitchena sound system le hi media mo makai pi tang pau thon mang to kitchena ZSC publish pen om khin chimai ni mo to kitchena music group tang chin kholian thang om khin mate tang nang kap sing to kitchena song leader pa do lun mung chen lai diam to teng mahi mate At this time, I would like to invite Pastor Obara to give us a short message and offer prayer for them. Blessed Sabbath to every one of you. Happy Sabbath. For our beloved new leaders for this year, I have something that I would like you to learn from Jesus Christ himself. Tuni na ungkitel tak makai tul ni lesom ni lelite ading na Jesu kyang panina kasin khat note kung hom son nom hi. Please listen carefully. Hoy takinan na ngayon. Leadership in this world is different from the leadership that Christ taught his believers. Leitung makai te I makai na le Jesu Christ ina ahil makai na pen kilamdang hi. The leadership that he is bringing to his church, like here, is what we know as servant leadership. Jesu in ahil hi makai hi na pen banghiam chile sila makai na sep na namhi. He came to this world is not to be served but to serve. Jesu pen leitunga ama miten ama na sepsak ding hiloina ama ina miten na sem ding na ama ung pai hizohi. And therefore, dear leaders, When you serve like a servant to fulfill the needs of others. No te na sepa na makayo chiang ina na sem te bangina mo Paul pimite ikisap na te akisap na bangina na nahun. To fulfill the needs of this church for God's glory. Pasien min tan na rin na hi Paul pi kisap na te no te ina na nakiching sakun. When you serve, put yourself second and others first. Na sa butchang ina midang te masakun la no nunun kinunun bol zon. And always put God first. Pasien masak tontungun. And when you serve, don't hope for reward, but willing to sacrifice your time, your talents, your treasures. Na nasab chiang ina tua tupa nga kigding lam ina sem masakiun la mo ama ding na nakipiakhian na te topa ading nya china kipekhiaon.
because God knows when He will reward you in your life personally. Bahangiam chile no mi mal cheta pasien na bang hun chiang ina hi thupa kapeti ki di hiam chi pasien in thei hi. Whatever we are doing in the different ministries and departments, we all do them to grow the kingdom of God. Ite na ipan mun atom tom department tom toma isep na khem pe ina pasien kumpi mane kumpi gam azai na ding na asem hi. And therefore, I would like to dedicate you to the Lord through a dedicational prayer. Te man na no te khem pe to pa maya am na thuget na kong nei ding hi. Let us all pray. Our dear loving Heavenly Father, you know each one of these leaders. You have worked through the leadership of this church to elect them. And we want to thank you, Lord, because they have responded to your calling, to the different responsibilities that they will uphold this year. We pray, Lord, in a very special way that you bestowed upon them wisdom from above, leading from the Holy Spirit, and also talents that will always be growing, that these talents can be used for the growth of your church, your kingdom, and every one of us here. Thank you so much, Lord, for all these wonderful leaders of yours. We want to dedicate them to you. May you will be their Lord, their Savior, and their source of providences. As they serve the church, they will serve like Jesus, a servant leader that put others first and willing to sacrifice for the growth of the church. We pray all this in Jesus' most wonderful name. Amen. Amen. Lung da mai le na na tu na te kan na pai ki kun la elda gel mo elda gel na na chen leu te. Ni be ki chen sak pen dan pe ding pe ma lo ai mo pasien thu pa is mo. So pastor yeah, our previous two elders, one already moved to USA, and last year another elder he is the one, but he also moving very soon, maybe this month or next. So we are getting so much blessings, and we newly elected here two elders. So would like to hand over for to ordain them for the service of the Lord. So, on behalf of the Peninsular Malaysia Mission, I would like to thank the previous elders, including our beloved elders sitting with us on the stage for their wonderful service. Peninsula Mission, mada mission zumpi midina tunina asem sai elda masa gamdanga apai khin sia khopia zona sia kim sante tunga longdam tu ko masaing. We believe with our faith, and we will continue to pray that wherever you go, elder, God will continue to bless you in your work and your family. Katuget daw le tunina kong tu papiang no koya da omuzong ina nasep na te to pan tu pang piai na ong makai ding hi chi katuget daw hi. And I want to thank two of our new elected elders of this church. Thank you, congratulations, and we pray that the Holy Spirit will continue to empower both of you. Tunina hitaka akitel thak te zong no te zong lung dam pi ung to pai na ong makai ding hi chi katelu hi. I believe the church pastors and his assistants will guide you in the criterias of being a pastors or training that you need. If one day you need that kind of training, you may invite me also.
hitaka pastale ahu siatena zong ong makaya made polpi kep dan ai zong na tuam te zong na makai na na sep khop ding na zong kong lam en hi bek tham loina akisam na ken keima ma ina zong hil ding makai ding amale kakiging hi. I would like to share just one passage. I have a few here, but just one passage from the book of Titus, verses 6 to 9. Hitaka Titus bu sunga made lai siang thau mun tom no khadong sim lo mi. Yeah, Titus. Just 1, 6 to 9. Yeah, 6 to 9. Six to nine, right? 6 to 9. Titus You just read. Pastor. alian khat aneu guk pan kwa ong sim ningole upate pen pau ban na om lo te hidinga ji khat bek ne yin ata te jong thum mi hi in athumang lo a pheng tat gop te hi lo ding u hi Paul pisia te pen pasien na sem a hi manin pau ban na om lo wa ki phasak lo a lung tom lo zu kham thei mi a hi lo angong tat lo a huai ham lo zindo asiam mi thu hoi adei mi apum pia ki uk zo mi athu tang mi asiang tho mi akisek zo mi le thu naman hil thein alang pangte anial theina dingin akihil bangte tekin thuman thu tak alen kip zo mi hidingu hi. The responsibilities of elders are solemn and high. Hitaka makai pite I mo puak pen sang ma hi. Both of you need to work closely with the pastors of this church. No te ni ina pasta te to kine takina mate kipum khat takina na sep kop dingu kisama ma hi. In any situation where the pastors are not present, then you will be the shepherd of this place. Pasta te omlo na ai zong na ai omale tua taka no te ina hi tu no te na kep diu na mo puak ko hiding hi. And therefore, we will be praying together for both of them now. Taman na tu ina amau gel adina thunget na nei ding hi hang. I would like to invite our elders and also assistant pastor to be with us. Any ordained elders among us, please join us. Orden el da om ke hang mate ya sia te gel ng pai sukle. Yeah. Mante Window here, yeah. pai wala. So we surround it. Surround. So we can put our hands on their shoulder, yeah. Let us kneel together. Let us hold their. Come, Pastor. Hold. Let us pray together. Our dear loving Heavenly Father, this is a very important time in the history of this beautiful church, Zomi KL Adventist Church, that today they have elected 2 new leaders, new elders. And this office is not an easy office. It has a lot of responsibilities ordained by you, Lord, for them to uphold the characteristics of being an elders and also the many responsibilities of elders to grow this church, working closely with other leaders, especially the pastors of this church. Lord, we pray that beginning from their home, their families will always be filled with your Holy Spirit and your love overflowing in their homes, in their hearts. We pray that in their personal life, they will follow the lifestyle of Christ. They will
spend ample time in prayer, in reading the Bible, studying the Bible, and in doing visitations and other works together with the pastors to know and meet the needs of members. And therefore, Lord, at this very point of time, myself, Pastor Daniel, Pastor Tumong, and my dear elder here, we are holding the shoulders of these two elders as representation that your blessing from heaven through the power of your Holy Spirit be bestowed upon them to uphold this responsibility that you have called them to do. We want to surrender them to you. May your leading hands and your providences will always be with them, that will walk with them, will prepare the road before them, paving every road before even they walk on them, that their service will not just fulfill the needs of members, but will bring glory and honor to your name. We pray all this in Jesus' most wonderful name. Amen. Le lung dam hang ei. After that, the church choir is still there. Communion service. Cái lệ lung đam hang lệ chamen te tunga hun ap king ni. Lung dam hang ihun te aban banina man patakina zom to the zai man na to pa hoi na ma hi toina to pa kamal pulang na le zak na hun nai ma ma ta hi to ma dia ke nai phok kiau ding na hi gi gen sang no gi thei sang no blaya hi samon mat tak changin khesil na le ne khom om dinga to man changina taksa an ne di hanga to khichana makai te mate meeting church board meeting valian pinai lai ding hiang chi ki thei sakhi tuina topa kamal isya pang tel kong sim dinga to khit chang na khang no ten topa min phana lang sai na isya pa pasau barana samon ong nei to ding hi tunia izak ding thubul phu pen korin lai khak masa alian som len ni anel som len ni hi korin lai khang masa alian som len ni anel som len ni sim ni pumpi pen khat bek hinapi in na atuam tuam anei hi pumpi in na atuam tuam tampi anei hangin pumpi khat bek ma ahi ve ma bangin krizong pumpi na atuam tuam anei pumpi khat ahi hi to pana kamal tung ton ho pian la thawang pe chat ta hen
Kale siapa samnina toina siapa kamong pen sakdi na talian pimo zai suminto ama jong asamnina hitaka anno ya mate hunong la henole lung damai siapang pai mai na tuni pen translate akhat ve na ding hi na kitchen lo na hi kher nam le kong lai khol la jong de jeng sia den en zom ki khen la mo to ke za cheng na experience nga nang chine all right Happy Sabbath to everyone. happy sabbath I want to thank the Lord that I have a young, a brother here whom I know to be my translator today. okay tuni na hi bang ina hun phang pe biak pasien to lung dam ko wa tuni hi tanga tangwa ne hoi ma khat ba ta pian ding nei ka hi manina lung dam ma mai che same here I want to thank the Lord for the music and the singing that I have heard from earlier today until now. music tum te zong ina la sa te zong hoi ka sama ma pasien tunga lung dam ka ko pha hi I want to thank the Lord for the prayers and also the sharings and also the Bible studies that going on in this church. pasien tunget na te zong ina khat le khat ki hop son na te zong ina ai le senuna hi ki kum na te zong ina thupi ka sa tha ka nga ma hi I want to thank Pastor Daniel, Pastor Tumong, and the elder and church leaders for allowing me to preach today. hitinga tuni bang hun kanga theina dingina hunong pia sia den nei zongina sia thumungai zongina elda te zongina anak pitakin lungdam going I want to thank you, even though now it's like almost 2:30, but all of you try to look still fresh and awake. nai ni le lang bang sat ding hitai na na vek pu na te mer kong sama ma lungdam ma maing And I want to wish every one of you a happy new year, and I hope this new year will be a prosperous and blessed one. kum thak thu pa na vek pun kong pia tu ni la som ni la li sunga how tek tek achiram tek tek dingina thu phang pia ing And I would like to say thank you to every one of you. I want to praise the Lord for all the smiles that you shared in this place. na vek pi tunga lungdam kong ko wa to khi zo chengina na bain tai na teu hangina pasien tunga zong lungdam ka ko hi I want you to do something now, which is you turn to your left or right and say, in your language, I'm happy to see you today. na veile na ta go te khengwan na ki ho piun la ikimu khak lungdam e na ki chi vole all right nice to meet you pastor all right I'm happy to see. Okay, not yet done. I want you to do one more thing. man nai lo mo khadam lai I want you to go to your left or right again and say, I'm happy that one day we will see each other in heaven. okay na veile na ta wa kha zo zo na pai la ma re ni khat ni cheng ina van tunga kimulai ding a himanina lungdam ma ma hang na ki chiun tau pa na ivek pina van tunga kimu saklai ding ai manina ke jong lungdam ngai Okay, so today we will learn about unity in diversity. okay tu ni ai sin ding pen ikibat lok na te kipum khat na chi thui sin ding hi Even though this is a Zomi church, but all of us have different characteristics. hi pen zomi te biakin zomi te por pi hangina ivek pina kibat lok na gam tan na tuam tek in hi
We have different talents, different ages, and so on and so forth. ikum te dong kibang lo isiam na te dong kibang lo ina ikibat lo na tampiom hi The more diversity, the beautiful the church will be. ikibat lo na atam sem cheng ina ipor pi pen hoi tek tek khang to tek tek ding hi Can you imagine if the church full of people just know the people that know how to preach only, nobody can sing? nanga isun sin leo chin ibiakin sunga thu again thei bek mi om hi le ko man la sa thei lo nei le to pen anom diam nanga isun sin leo chin Of course, that church will not have a vibrant praise and worship like this church is having. lông wa piang thei lo ding hi mo la sa thei ai jong nai siam na tom te kisam hi Therefore, we praise the Lord for the differences and diversity of this church. toy mani na ikibat lo na tom te hangena pasian min iphat hi However, the differences that we have can be something that create chaos if we are not united. a hi zong ina to banga ikibat lo na te pen ikipum khat ke le buai na ong piang sak thei kibat lo nang hi khading hi And therefore, my simple message today is to encourage every one of us to be united in Christ. toy mani na atom kim jing pen akiter pen ding na konggen no pina bang hiam chi le ivek pi na khazi sunga ikipum khat ding to anggen no ming I read our key text again. Just as a body, through though one has many parts, but all its many parts from one body, so it is with Christ. ibur phu la siang tho sim nang nei ki ning pum pi pen khat bek hinapin na tom anei hi pum pin na tom tampi anei hangin pum pi khat bek ma a hi ve ma bangin khazi zong pum pin na atuam tom anei pum pi khat bek a hi This message in the book of Corinthians is the background is the city of Corinth. hi korin sunga hi lai siang tho pen hi mun pen korin khomi te i tang thu gen na hi korin mi te thu gen na hi The city of Corinth is a growing city. korin khwa te pen khang to ma khwa hi With many different kind of races coming in to do their businesses. khang to ai manina to tenga minam tuam gam tom panina mi tampi ong lu sukhi Different people, different cultures, different beliefs. mi kibang lo ngai na kibang lo up na kibang lo ong hi ta hi It is like the city of Kuala Lumpur, hi Kuala Lumpur ma to kibang hi where we have different kind of people living together. mi nam tuam tom hi tenga zo mi tenga mali te sen te chi bangina tuam tom yom dan mai na korin pen long turan ma hi But in the church setting, Christ is symbolized as the head of the body. hina hi por pi lima pen khazi pen alutang pum pi bang hi le khazi pen alutang a hi In simple words, whatever we do, we follow Christ's ways. akiter pen ding ang gen leng bang i zong ina khazi nung izui ding a hi Just now we have prayed all the different leaders on stage just now. den mai na makai thak te ading atom tom mun pan mun tom makai te ading ina thungen na inei hi They have different talents and responsibilities for this year. tawan khan na atom tek ne ya ta len zong tom tek ne yu hi Their functions are different, but all of us, our leader is one, which is Christ. amau te sep na atom tek a hi ya ai zong ina ivek pin akibang khat makai khat jaisun nung azui te hi I would like to bring 5 points from this chapter or this verse that we have read together. tunia ila sing do simna tung to ni na thu nam nga kong gen nom hi Point number 1, division among members. amasa pe ni na
por pi mi te sunga ki khen na Imagine in your mind, in the home setting, husband and wife do not really have good relationship between one another. nangai sun sin lo chi in kon khat sunga anu le apa hoi tak ki zom loina ong ki ho lo hi le Of course, the home will not be a home that is full of love. tua bang in kon te pen in na to akidim mare in na om thailo in kon ong hi ding hi All of us here represent our families. hitenga om mi khem pewina tua igen in kwan te hi hi If there is division or friction in our own family, we will bring that to the church also. in kwan sunga kibat lo na kinia na kituka na khong om le mare hina hi ibiakin zong ipor pi zong ong thi khai hi And therefore, the function of the church is not just to worship like this, but to help every family to live harmoniously together. toy manina hibanga kipor khop na chang hibanga om khop na pen kipor khop na chang be khilowa ei mi mar kim chet in kon kim chara hoi taka kilom kitok taka inun tak the na ding zong a hi hi Sometimes in church, we will have members that like to create division or friction among members. khat ve ve changina ipor pisunga buai na abol nom deu ai kele mi to akibang lo thei thei awut deu om thei hi My prayer that we do not have members like that in this church. to bang member na nei lo na ding na thu kong nge sakhi amen But members that will bind everyone together in Christ. ai zong ina por pi mi te akai khom zo por pi mi te lungdam sak por pi mi na nei na ding na thu kong nge sakhi In 1 Corinthians chapter 1 verse 10, it says like this. koren masa alian khat aneu som na ibang ina na gen hi I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, sangam that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. amen koren masa alian khat aneu som na sunga sangam te o no te khat le khat khitu tua kin por ki khen na om khalowin nalung sim nangai sut na ule nangim na u ki khat sak na ki khat sang na ding un itopa jesu christ min to ka hong thum hi The example is Christ. again te na pen khazi a hi hi Point number 2. number ni na The title itself, Unity in Diversity. itulu omma bangena ikibat lo na te kipum khat na chi hi hi The Adventist Church exists not, the Adventist Church do not buy the idea of uniformity, meaning to say everyone do one thing, but everyone can do many things through the talents that the Holy Spirit is giving you. ivek pi 7 day te chi jangina ivek pi na kibang nge ngai ding chi a hi ke ya ivek pi na ikibat lo na teng atuam tek sem khoma mare por pi aring ma pang ding chi na hi hi And therefore, we need to learn to accept other people with different kind of thinking. toy manina por pi sunga mirang ten bang ngai suna bang chidan ger na ne bang chidan lungut chi te isin ding ki sam hi We need to learn to accept different people with different kind of things. When they do things, they do not follow the tradition, they follow new ways. Sometimes it's okay. We need to learn to accept this kind of people. amen hena khat ve ve chang ina por pi sunga ngei na a hi lo mare ngai sunna thak lampi thak aton te zong isan theya izu sak the ding ikisin kur hi Like, for example, the seniors in the church, they have one kind of style in music, but the young people have different kind of music that they like.
ena porpis sunga uham zare ten mare music ile aging lolo a hi thiat de na ai zong ina khang thak te na hi le pen music pen a hot te te ichi medium tom alo phoi the the tu bang ina ade om the hi. The seniors and the young ones, they can unite together in Christ and work together in their differences. Tua kibat lo na te om hang ina khang ham te le upat te le khang no te pen khazi sunga porpis sunga na sem khom thei ve ve hi. And Jesus is our example. Toy ma bang ina jesu pen iet te ding ai hi hi. Jesus worked with different people with different backgrounds and talents. Jesu ina background ki bang lo ong pai na ki bang lo siam na ki bang lo an nei mi te to na sem khom hi. In 1 Corinthians 12 to 14, Koren masa alian som leni anel som leni pan som leli na a. I skip verse 12, our key text. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to experience or to drink. Even so, the body is not made up of one part but of many. Amen. Jew mi ihia genter mi ihi zongin sila ihia sila hilo te ihi zongin ate minam tuam tom I hangin khasiang tho khat bek ma in Jesu Christ pumpi aswak dingin ama sunga hong phuma ate kem pe tunga ahong ki bia pen tua akibang khasiang tho khat bek ma ahi hi. So the Holy Spirit have the power to work in every one of your life. Even though we are different, the Holy Spirit can work with us. Hitinga mi mar khat kim jet kwa ma ikibat lo hangina khasiang tho ina mi mar kim tunga nang sem thei ve ve hi. Okay, we go to point number 3. Point number thumna ipai ta ding hi. Christ as the foundation of our unity. Ikipum khazi tunga akinga kipum khatna. Sorry. Let me, okay. When we build a house, we begin with the foundation. In khat ilam tak chengina a foundation panina ikpan hi. If the foundation is strong, the house that we will be building on top of it will stay strong forever. In lam ding pen akip ding ule a foundation ikip sak ding kisama I foundation akip nak la in lam ding pen ong kip ding hi. So the foundation that we are talking here is Christ himself. Tunia igen ding to foundation pen khazi ong hi ding hi. Christ is a solid foundation where all of us can build our faith in him, on him. Ate up na ikip sak thek na ding na khazi pen foundation akip ma ma khat a hi hi. And therefore the Bible text from 1 Corinthians 13:11 it says, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Okay, Pastor, this one actually maybe you are wrong in the verse, but I will just translate like that. Okay. Okay. Sorry. Maybe 12. Maybe 12. All right. Sometimes the different version. Yeah. Alai siang thâu koi pen ki bang lo lian ai cheng amare. Okay. Kwa mai na mare. Foundation om sa khat tunga foundation dang koi be the lo wa to foundation om sa pen Jesus Christ. So Jesus must be the foundation of our home and our church and our spiritual life. In kwa na ai zong ina ipor pia ai zong ina ikhanun tang na ai zong ina I foundation pen Jesus Christ ai kori. Maybe Pastor, if you can correct me, you can tell. Okay, 12:11. 12:11. Alright, Sorry for that. Yeah. Okay, let me read it again. Yeah, 12:11. 12. My mistake. 11. Okay.
Okay, please someone check and correct us. 1 Corinthians 12:11 Yes. hi siam na atom tom te ahong pia pen khasiang tho akibang khat bek ma hiya mi atom tom tunga ama hoi sak bangin ahong piak a hi to ma hi Thank you. akhen na Correct, yeah? Okay, thank you, sister, okay for helping us. Many people, when they go for studies, they use their studies as the foundation. mi tampi tak ten pir na asin tak cheng ina atheu pir na pen a foundation dinga ong jang khau hi Many people, when they go to work, they use their money as their foundation. mi tampi tak ten na sem akwan tak ko cheng ina aneu sum le pai te a foundation dinga ong jang o hi Many people, when they grow their talents, they use their talents as foundation. mi tampi tak ten siam na asin tak ko cheng ina anei sau siam na pen a foundation dinga ong jang o hi All these foundation are not a long-lasting foundation, but the only foundation that you and I need to have is Christ Himself. ตัว foundation เข้มเป็นสอดเวอกิมังขัดจงอมลวาฮิตงาตุนยองกิโคมิมาร์กิมเจดินะอกิมังสอดเวกิมัง foundation อีเดเละขจิตัวอิกิงักดิ่งทุปีฮี I remember one friend. He was having a very hard life. กลอมเตคัดกับพอคีอนุนตังนะฮักสมามาฮี But after some years, he managed to get a good career and good earnings. อสอดเลวขัดอินะนาเซบหอยขัดองในนะสุมจงไอจังคอมขัดองงาฮี Before, he was very faithful, attending church and serving the church. But after he have big salary, he forgotten about attending church and serving God. นิดังอินะอามาเป็นนาสุงจิตักมามาเฮียกิขบจงเป็ดไงเลวขัดเฮียไอจงอินะซุมปอขัดองในตักเจียงอินะกิขบดิ่งจงองพอกนอนเลวฮี He changed his foundation from Christ to money. อามาอินะอากิงักนาเป็นขาจิตุงอากิงักนาปานินะซุมตุงอากิงักนาองไลตาฮี He go or went to nightclubs, drinking, smoking, and enjoying himself. ในกลับของอาไปนะจูของโดนี่นะซาของเตปินะอนุนตังนาเป็นนวมสมามาฮี Life can all that kind of experience can be ours also. We need to be very, very careful. ตัวบังอินะเอจงอีกัมตะคัทเทอีมันอินะอิกิดบมากูฮี Because the everlasting foundation is only Christ. บางหางยามจีเลอาตอนตุงอากิมังฟาวเดชั่นเป็นเยซูขจิเบคี After this, we will have a foot washing and also communion service. ฮิคิดจดฮิหุ่นมันเจงอินะแค่สิรนาเลเนคอมอินเอดิงฮี When we want to be one in the body of Christ, we are called to love and to humility. ขจิสุงะปุ่มปีคัดอิฮินบเลไอเป็นอินาเนดิงเลอากินยามเขียดดิงแต่อิฮิฮี If one of the members here is not feeling well or sick, every one of us can feel the pain here because we are one body. ฮิองกิคอมเดสุงะมีคัดเปียวดำโลนาอันเนเลมิดังเต้นจงตัวอิทวกปีเทฮีบางหางยามจีเลไอเตเป็นปุ่มปีคัดอิฮิฮี All of us will go to that person, pray for that person, support that person because we love each other. ตัวอดัมโลเป็นเข่งอีไปดิงาทูอิงเอสักดิงาท้าอีเป็ดิงฮีบางหางยามจีเลตัวปาเป็นตัวนูเป็นอีดฮี And we also want to practice humility because we do not want to see ourselves higher than others, but we are all equal in God's eyes. กินยามเขียดนาจงอิจัดดิงกิสัมฮีบางหางยามจีเลเอฮิเตงากัวมาอาสังโซอาเลียนโซมลัวอีเวกปีนาปัสเซียนินอากิบังอินอากิกิมินาองบอลอาฮีฮี Just imagine in your mind the creator of the universe, God, Jesus Christ came and became human like you and me, and he washed the feet of his disciples. นังไงสุนเลวจิน
van tung lei tung abo van tung om to pai na mi hing bangina nang le ke bangina ong pai na tua ong pai chiang be khiloi mi hing khadi akhe ong sil sak chi pen tu pi ma hi. So when we want to learn to love and to humble ourselves, we learn from Christ. Tôi manina mi bang chi ding ai kele bang chi kiniam khet ding chi isin ding changina Jesu khazi tung panina isin ding a hi. This is a very famous passage about love in 1 Corinthians 13. I na to ki sai hi ben amin thang ma ma ivek pin jong i thei khat a hi. Is it okay if we read together in English? Can we read together in English? But we do not read the number, yeah? All right. Let us read together. 1, 2, 3. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It is not wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, perseveres. Maybe you read that in your language. All right. Okay, zo lai na toy sim biar bor teng sim king ne mo po khat na sim wang thei lo ding ne chang chi. In na ne te lung duai in mi gi hi. In na ne te in hazat na lung sim nei lo in zong ki sa thei lo hi. In na ne te kilom lo in gam ta lo he pak pak lo mi te mo na chiam te lo hi. Thuman lo te lung dam ngei lo wa thuman te be ka lung dam hi. In na ne te lung kia chi om ngei lo hi. Upna aupna alamet na lung doi taka angak te u angang na te u amok na chi om ngei lo hi. I was informed by Pastor Daniel that Psalm 133 verse 1 is 2023 verse for this church. Ina pasta pai nong gen inai tenga late zale som late zale som thum le thum tang khat nai chi pen tu ni le som le thum panina por pibup ading ina lai siang thoina lai siang thawai hi I think this is a very, very good verse. hi pen lai siang tho tang hoi ma khat a hi. Even though this year you will change to 1 Corinthians 12:1, we still uphold the spirit of this or the teachings of this Psalm 133 verse 1. Tukuma ding ina na lai siang tho tang pen adangai phiar zong ina kum simina hi lai siang tho ma izang ding hi. There is a song in this Bible text. Anyone know the song for this Bible text? Okay, hi lai siang tho tang to la kharamina na zanu am hiam che. I think my translator know. I don't know, maybe you can see. Okay, the song goes like this. Behold how good, how pleasant it is for brothers to live in unity. Behold how good, how pleasant it is for sisters to live in love. And it goes on for the chorus. Maybe we will sing together next time. All right. Atugen pen hi alasak pen hin mo. Siapa sia misaya le khut ben na ta pa toy mama di ne guai. Okay, this is our last text, our last point. Atom na ding ina hi ita hi. Correcting this disputes and behavior. Kito theina kam kinir theina te ai zong ina gam tat khiar na te zong ina man sak na mare pu phat sak na che hi. Many people says that it's hard to change other people. Mi tam pita kina bang chi hiam chi le mi dang te ki kher sak ding pen bai lo hi chi hi. It is easier to change ourselves.
ไอ้เล่กี่แค่ดิ่งเป็นใบจ่อฮี I like that thought actually, ตัวง่ายสุดนาเป็นกระเดฮี that every one of us should seek every opportunity to improve ourselves first. อีเวกปีน่ะมาเรทุไอ้เล่ขันตรงนั้นดิ่งไอ้เล่อะคนยีไอ้เล่อะดิ่งคนยีเป็นอีจนมาสักดิ่งน่ะเฮ้ย Some people, like the Pharisees, they like to find the faults of others. มีปอคัดแต่ฟาริไซแต่บางอย่างนะมาเรมีดังเตะเขียนาเป็นทรงนวมเด็กอมฮี They like to judge them and correct them and change them. มีดังเตถูกแค่นี้นะมีดังเตบางอามันเราหนาวแก่นี่นะไม่ได้ตัวรันเอาอมฮี But they've forgotten that when they point to others, there are three more fingers pointing to self. อามังเงี้ยขรุเป็นบางเฮียมจิเลมีดังเตอากกสิมัวอามาเลยอามาเป็นขุดจุงทุ่มโตกิกอกคาเดนไอละมุพอกโลฮี So as leaders, when we want to improve the church, we will do some sort of correction in the behaviors of children, young people, or members. มักไกขรีนาโตปอร์ปิสุงะขันโตนาดิ่งอีเดเล่นาบังเตกัมตันนายจงอินะขังโนเตนาเซปนายจงอินะปอขัดอีปัวพัดดิ่งอมฮี But I would like to encourage all leaders to treat others respectfully and with love. มักไกเตทากงเปียงโนปินะมิดังเตอีนาโตเละจะต่างนาโตทุพิซิมตะกาอีวัเซสันดิ่งเป็นทางเป็นหัวมิง May the changes first begins from us, personally, ourselves, กิเคร์นาเป็นไอตุงปานินะอากิปัดมาสักดิ่งตัวเงนหัวมิง so that we become more loving like Christ. ตัวบางฮิเลเป็นเจสุขจีบางอินะไอเตเป็นอีนางาเตจงอีพาดิ่งฮี Like, for example, maybe there are people who do not like to hear the sound of children. อเกนเตไหนนะตัวนาวปังอากำลุมใจอาจันนวมโลเต็มบางฮิเลมอ Especially during sermon time, like now. อเดียกกินะฮิบังอินะปัสยันทุอีเกนหลายตักินะ Maybe some people will say, oh, the children is disturbing the sermon. นาปังเตนะปัสยันทุเกนนะองนองกายสักฮี But according to Christ, the kingdom of God belongs to the children. ตัวมันนะใจสุนบังชียมจีเดตัวบังอากำลุมนาปังเตกามินะวันตุงกามินะนาปังเตกามฮีนาจีฮี Because children have very pure heart. บางหายามจีเลนาปังเตนะลุงซิมเสียงเท่านี้ฮี They do it very sincerely. อามาเตนะลุงซิมตักปีโต They do not have anything to hide here. อามาเตนะอากิเซลซิมลุงซิมจีบังในเซโลฮี But sometimes adult, we pretend. นะไอ้คังจิงสาเต้นเป็นขัดไว้อีกกินเนเข้มเทฮี But something may be negative here in our hearts. ขัดไว้เจงอินะอาหอยโลไงสุนไหนในเทฮี I love to hear children's voices. นาปังเตกำลุมนาจางนบกษาฮี I pray that hopefully when the church moves to another place with bigger place, have rooms for the children, we will have better worship and so on and so forth. เบียกินทักอินไอตักเจงอินะนาปังเตอาดิงอินะรูมหอยโซในดินนกลาเมนาไอเตงินซงปัสยันตัวหอยตักอินะอีกิเกนเทซอกดิ้งกลาเมนฮี However, to me, all young people or children, even though they are making some noise, they are welcome in this worship. Amen? เอเมนบางไอซงอินะนาปังเตเนซงอินะคังโนเตเนซงอินะอากิโฮวะอากำลุมเพียรุซงอินะหิมุนะองไปดิงอินะกะซอนเงียทีนวมกะสังเงียที Therefore, my last text, it's not moving. Okay. Okay, it says here, I hope this is correct. Okay, verses 7 and 8. It says here, the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Instead, you yourselves cheat and do wrong, and you
do this to your brothers and sisters. Koren masa alian guk aneu sagi le gen na bang na chiam chi le no de khat le khat zum na ki tut ma uzong agina hello na hi na u hong kilang sakhi bang hangiam chi le thuak zo mai lo a sum ngam zo mai lo na hi u hiam no de khat le khat kisu in khat le khat na kisut no te khat le khat kisu in khat le khat na kisut joseph ua na sangam te tek nango nu to thu na nei u hi. The one that is sinning is us. That the one that is sinful is us. Amo na nei pen eima ma hi. But Christ, He is a perfect God. Jesu na hi le ama pen akit ching mi mo na nei lo mi hi. But He made Himself sin because of us. Ei hangin ama pen mo nei ong tang hi. And therefore, in this passage, Paul is teaching the character of Christ. Hi lai sing tok tanga porina Jesu nun tak zia ong hir a hi. So in the church, maybe we have different thinking that can cause friction among members. Por pi mi te sunga khat le khat ki buai thei na mare apiang sak thei thu om khat thei ding hi. Maybe we think we are right and the other person is wrong. Ei pen ma ni ki sa alang khat te pen khiar ki But sa thei hi. it says here, even though you are right, sometimes just be humble to make sure that the relationship will still good all the time. To bang hun ching na zong mare alang khat te khiar ei man iman hun tak ching na zong mare ipor pisung anop na ding na akhiar itan hun ikiniam khet kurding hi. We learn to be humble like Christ. Jesu khazi bangina kiniam khet ding kisin ding hiang. After this, we will have the communion service, the foot washing, when we wash other people's feet, and also we'll take the grape juice and the bread. Let's ponder of the character of Christ. Hikit zo cheng ina kesir na inei dinga komun nek na le alenga tuimare nek na zong inei ding hi to bang cheng ina ilung sim so ingai su ding ina Jesu I gam tat zia Jesu I nun zia ngai sun kom ding hiang. He is the head of every one of our families. I in kwan sunga mimar kimi lutang pen ama ahihi. He is the head of this church. Ama pen ipor pi lutang zong ahihi. And therefore, all of us, the body parts, must work following the ways of Jesus Christ, loving each other and forgive each other and support each other. To ai manina ipor pi sunga khat le khat imo na te ki mai sak ding hanga khat le khat ki it ding hanga Jesu atot salampi Jesu ongla lampi zui ding hiang. Thank you and God bless each and every one of you. Lungdam ma mai le na vek pyun to pan thu pang peta hen. Sorry. Lungdam hangai tu sun izak thu te man phama mai na leilak dong ke ding khat zongom ke na indong paswakin van gam nom itun pina kamal to pan hisak ta hen hesil nai nei madia kina zak sak ding sumpi tek sak pak ning tuni to pa ding ipuak ipiak khiat sumpi te sabas kol sumpi zani som gyat khat sun sumpi zangala som le khat soma khat tur som le zani le som ko le thum soma ni zali le som nga lesen man zani som ni nga lungdam sumpi za le som li lom bom za le som guk khut pham som ni hina avek pinatul som le tul khan le zani le som gele gyat hi pehia topa mi malkim topan avan topa le topa tong dim ki ta hen tuna hekisil sangna to zom di hanga he pinato dikon mate minaki gwal tengpeu mana tilwang takina mate ina sep tu kala ipan pa ding dikon nesten zo amau sep ding teng mate ông dâu mà ding o hi chi ki thei sa khangai lungda hangai le tu na
khi kisil sang na lam zuan chan ni Kai le pai tam lam pai ni o pai tam lam ma khesil sang na nei ni na tua kit te pai ki pa ni mo